khadar ko khoi na ni ka clean governance kum ke ong ka ktin nongoi bat kabar pat kanong rim ka ba mismo ko party kita ke badon kam kalong ban yada yagi hok long try jong kibriu jong kanigari ke jongi kata gay kanong rim ka baar kabangi kum ka party iso bakadai bandon ti jiwei pat kita ki program ki jingmu jong party kin bot Nrei kini arteli kita kinongrim ki badon kame bangi iso ko ka party ngidei ban pensong nongrim bat ki briu jong gani gari jongi jong ni state jongi iso bagi dei ban so to shai hai di kinongrim ka party jongi namar larangin dan kum gini kinongrim kamdan jing mentoi kaya kata kajing ya jenti jongi ya kata Trikam jengi dan dia akan sorkar jelah lani haga district council. Nomor ba lani pikiran dia kacing dia koroi kaparu lani kamdan sa kacing kuat. Lani kamdan sa kacing kuat lani kamdan kata kesim syar kadar kapa kuat. Nginum lah le haga state government haga boleh ni pak ni kuning mentah ni sultanat ni terikam ni kompi mentah ni sorkar mentah boleh ni pak ni soya hak ni sorkar mentah nomor kambang kata kasin syar khadar ka khut bat kata ka jing mentol wala ni kitun banai ki program ke bapher nre nomor kambang kata kasin syar khadar ka khut kambang kata ka jing mentol si pak nre kata kata ki pak kim sultanat ya kata kesin syar khadar ka balong kebamdan ke jing khut Yangi kong buka parti ini niswo ba kabalingkong kari bamdan kasin syar khadar ka khut dele ringi wanra idino kuno ki karoi kapar kedalaman hagan ka ri ni hen ka state ki dongi tidak ki persang ki dongi kin urlong bat kandon ka jing mentoy ya ki briu jong kani ka ri ni ba ka state ki dongi dai na ka tau ni kong ka party niswo ba ningkong ni dai balon ra ya kasin syar khadar ka khut te hagan ka kenti nila ada election MLA mentah kau senang buat tamai kau benai bahar minyo ayah ke election sa ka district council ban mi kermen ba ni kong ka party nila ada pendenai di candidate di bikin nile ada borok sampo prateli di constituency ban ngingit ba lo pat ba jong ka ri jong ni wai ke kasyan usania ya ka party jong ba di nongrim ka party jong ka yeng ina koy habis sa council indoy opak ya ka bor susah habis sa council nin persyang banle yaki ai da kalenti ka bakut bat daga lagi ya da kalenti ikermen ba nila ban punrong ikinum minu bijing mu jongi kum ka party dekan dia naswa ban itu EP ba kum ka party ka jinya nanti jongi wala hipor ki bangiran susang kunturu lebih pet bah ka jinya nanti jongi hadin election Arajak arpulai, walau impat dulu MP ru, walau impat cincang kadar berkut, bat banyada ya kal hok long fry, jong kipriu, jong kenegeri jongi bat jong state di jongi barokawi. Tengi umpati milajit, kensai ki candidate jongi, nakai kaya hidup lah pakai kubur, lupa, kadang begini. Penuh bangi kaya kata kejengcit demi yaki candidate nere mangi kung ka party bakung kata ka ngilon ka party ngilon ka state election committee habi jit yaki candidate ni khamne ikerti ngene bishar bnia namar bangi soba sisin bagi jit yaki candidate ki jongi gibani jeng airen kata ka election MDC kini benong kita kensai kini benong kita dibriu ibala ban train naman tayo ba't bagawan ra na jingkala hangani ka ri ka state ka jongi today kung ka party at kung ka state election committee nila siyang perkat ba nila le da galanti ka ba biyang ba da kijing tip ki bapata kaba ni persyang ban buat punya ya kita ki ya kata ka dongren yang kita ki tanya ki benimut
banai tiket bagan long kita kikan rate jong ke party kung ke party kumoi di bentan nila ada penpidu iki kandidat jongi na East Coast Hills nila ada penpidu iki kandidat jongi na Giant Hills mentang diwan hakani ke jaka Mairang kabolo ke jaka Penang ke West Coast Hills ban penpidu iki kandidat jongi na kani ke than bat hakani ke si nilon sawut ki kandidat ibukum ke party nilai punya nilai besar punya mengisem ba kini kita ijongi nisol kita bala ban trei kakam ba ban trei ne bentak pai ba ban ra ka jingkala hagani dagan katan ban hagani ke ri ke jongi ban haspi ki baro away dagan ka por dan penberai ke jongi konsekuensi bagi kandidat di Banyale nak parti dongi nak kata nak West Coast Hills bang terpa di sini di kandidat kat mana khot di kerteng di bikin sobha bangwan hanya khmat namba di pada kibri dengan kata kini yang di kandidat di bagi Voice of the People Party kanjit banai leng hanya election district council kabanlong hasnem kabanwan dengan sedang na Mairang Nongklau konstituensi kandidat jungi dewa John Jeffrey Basewa terpadi dengan manjeng ini. Natapak nampui sa Paryong Mount Habersham konstituensi bagi kandidat jungi nagari konstituensi ilong iba Powell Soklet. Natapangan poin siya ke konstituensi na Ramrai Jernam baru kandidat jang Voice of the People Party nagani ke konstituensi dari Pak Bonnie Roy Lindo Lingkhoy baru kado pat kandidat jongi nagani ke West Coast Hills udai na motion konstituensi itu Pak Birpor Riangten kali berwan cepat. Kumupi gini kandidat jongi di Banyale ya election sa Council of Autonomous District Council hanya kesenem ke Banwan. But i kepa di Paiba jong kani katan West Coast Hills kepin ai ke Tingkersan ke Popura yang kini kandidat jongi nang menginjo ai jok ke Donpurom but bakun ke parti ngila ban wanra ika jingkala ban penolong ika ke jingpu jongi ban penpai negeri bat kestit ke jongi dan ini dikitin ke Bresibun ini ke por ke parti tadi ini dikitin तो खुले इसबुने डॉक्टर कलाचन वदे chairman jong state election committee but wade vice president jong ka party but kunjuru ya kini kisawut ki kertong ki ba layo ban pengitu hagane kapor te menta haswa bangin yo ya ka jitran na president barama jong party ba adan melang basemoi maslo ban terpat jo ya phi ki paiba sa sen pan ki ba mod ban wan ban snap ya kini meeting de jungi sobhang ya tur kham sakman maka dan ke caka kurang tului ene teman de sobhang ya wan kham sne sakman de hagre opon man IT no ai president baramba jong party iba agen ba in a ya ke jikran ke jungi hagane ko Ramba iba penya yang ni kecinglang belum nongilam mujungi naga Ramrai constituency ki ramba ki bidan hanni naru Dr. Karachen ibelong vice president jaga party
Ibelong ru chairman John ka State Election Committee ibala shimbe ka benta ban pinitu ya kini ki sawot ki kertong nagini ki Southly ki constituency nagini ki Atli ki district nantai ba Grosper the tiang ibelong u treasurer juga party uriurang ba u bagani ka dong ka than ki itu bahai ba marbut khar belong president jong ka Youth jong ka party samla Nathaniel Mauri belong General Secretary jong ka party jong ka Youth Wing lambat kini ki uriurang ba ki bidan hangni ki nong yalan ki nong ketkam nagi circle ki bidan syagni ka dong ka than ba kumju ya kini ki kertong ki ba ka party kalawan ban pingi ho hakmat jong pi hagani ka por ka pamata na sumode ban ai khublei kerpang i ginong lam bagi bor ki bapnya ki gani ka jaka ki bal ala ini bagi penengkam ya gani ka jaka shipo nar kata gani ka kam ka ba party kalara ka jing khublei ka kerpang gani sepi ki pat ba ki ba it bangi slutu opering ka por ba kim ki tayo ki ba kim kum kini aga bangi buntam ban pengkre ya ka Christmas Nrei pilaya aipor banyak yang hangni banyak shasko ban snap ya ke kubor kaba the voice of the people party ke dan ban pensno hapring jongpi lingba ke sni kabalong ke sni ke jingalang pinithu ya ki candidate ban shimru ya ke kabu ban kitbok ya pi banai kumlei Christmas ke besuk ke kemen ya pi baro ban usnem mai ubarat daga jingkermen kum ka party kani ke daga jingalang ka balai ka bangiladat ban penlong ban pinitu paitba ya ki kertong kiba ka party kelasai nagmita gani ka MPC election ka ban salongshen how no snem ubanwan players now ya jing pinchai ka jong i vice president ka party ibelong ru u chairman jong ka State Election Committee kumno ba ka voice of the people party kalami perthai kay ka daw ka pulang ngamdadan kam shu ban pen ke mau namar ngila jiplong ni jingalang kum kini ban agni ka jaga ngila pulang bonsin ban pen sai paita balai bangi hak ban seng ya kani ka seng ka batumai ka voice of the people party bat nilaya linti mentala laisnem haga jiya linti ka jini ngidan don hagar ta ka balumha kumraong i vice president jaga party nrei ngai ki patpa ka gari ki saki bat kin minjur ngimon ni ban ko ban kren serong nrei ni wan Baniatu badan keren yaga jisha kumbagalong. Ngangit bagi patba hagapor bening nang sedang manseng yaga dengan parti kendan shibun kibasno khonya kendan shibun kibasno ardutin kendan shibun lesi kiban perkhat ba kani ka parti kanumpoi shanu shanu namangi ji ga jimi jong kiseng thumai mau kumbang yang lesak kentok agak por menyerang sedang banyak linti begini kiseng rit kiseng kemai kilong trik kumputit agak por liur manla agak por kini kiseng tit kiseng rit kiban penuit yang kiseng he nrei madap collection kumbakut keliur kumtakin kut kini kiseng tit repat ba ulai Bakumbangi ngila keren hagi rinsan paitba kumbangi ngila itu ika daw bangila haban mi pertai kumbangi ngila batai ika nongrim banyak ka thong bangi ngila bu upaitba ulai batwat habangi job tang sawat kia bali ngila persyang ban ra'i ki mat ki bakta ika jat benriu kalawang ka jing snow shngan haka jat benriu ka jami Kamta mo bingi pai shiki jaga nonggrno. O kaladan ka jing snow shine. Kaladan ka jing snow imin simpat jang ka jat benriu. Batum ka party niklan syong thai
Nadu bagi seng yang ni parti. Lalu ke Dorbar Assembly niat tai niat keren di mat di bakta. Ya ubuduk ubukerdu. Niat keren di mat di bakta iki samla puri. Niat keren di mat di bakta iki nongret. Niat keren di mat di bakta iki beriu ke jini ke besyong si jaga kaput. Niat keren di ke yok ke kot jang ke jelang. Dia kata kalau penong ini pak bagi baik mat. Hoi, kita persia ini, kita tip ya ketong macam kita ting ya voice of the people party. Kenapa ya roh misro tu syai kata. Wat mentaru dan kita pensau ini. Bak mau kita persia ini te. Kiong haba ulai job, udah ngelik kerbek lepas, syasuro. Udah ngelik kerbek lepas saya usaha. Okey, baik-baik. Ini kau apa pilih sesuatu? Oh, ini job sawut. KMLA. Ini job you MP. Akan election MP kau ada. Kalau pergi syai, bakal don ke jintrang jadi baik-baik. Bahkan orang kata ke jingkla, akan sensyar ke kata. Dari sawut KMLA. Nyempatlah ban sensyar. Yang ini kejelah ke sini. Ban sensyar yang ini kejelah ke sini. Nidon kam laipo armut ki MLA. Nidon kam laipo armut ki MLA banyo ban bat ya kabor sensya. Ngingim ai dau kum ke parti. Nama da pijit ini tang sawut ngile ayu. Anda ini persang ban pendat ya ka kamram. Ban pendat hok laga lo ha yeng dor bar kawan. Batu bagi juang laga sarkar kamsap. Iki mat cuma ngidai ban ra sesurok nindra ngini ki sesurok oh shisha the voice of the people party the party ke penpau pata bahkan ni ke party ke compare pak naki way ke party kalau ya shisha aga linti ke compare naki way pak kali ke begini mentaru kali ke pertam om jidan ki seng pertai ki ban shim ye ke sinjam banwan ban pinito hakmat upat pak yang kita kertong kibangi nyelesai. Niwana ni bang sei kini rangma. Kita kut jumut bang ai ni syakri. Yau patba. Lingba ke voice of the people party. Laga laga di constituency ki jongki. Laga laga ke jongga tang ki jongki. Laga laga nantang ri pada jat ri. Ri rangba. Kita kut jumut bang ai ni syakri. Ya ke jat ri. Dan linti pada nongrim jongga voice of the people party. Ngendang hak anek dan pensutu ini baik-baik. Namara jingat dinti sutu. Kamu masuk ban pengelai ya jimut jimperkat jadi baik-baik. Kamu masuk barang ini baik-baik. Elo yang tu berupa perkat keberin ke jadi. Kamu poi, kamu yang ini segalawai ke besar. Oh kamu masuk mana-mana rak yang tu perkat kemai. Hakasan hima, hakasan sima. Kamtam hak election. Aga baka election kalalong kum na kinja ka ayom lekmen ka ayom yo jimentoy ka ayom yo kabu banonra bagani terkom perkat ka batumay banjien no mikmat klem dak mi linti AAUM nagi candidate klem dak mi linti banyo jimentoy shimat klem dak perkat pat dakuni dakumbay kamlong shisha ka basuk yang ini suatu Regi soban ayo boleh. Nimba tumgi nalam jaga parti. Naga Porsche ni jupin pau ini. Bang nimba kanda ayo boleh. Ubla da, ubla ker, ubla ri, ubla sumar ini. Ubla terkuru yang jingat linti ke jini. Ngem ong bagari ke jingat kata bor ke jini. Bagawan kata ke jini snowpo ani patba. Regi ong kata ke jini juma ke bau blay juma yang jidoi jini babun. Bagawan rum ke jini snowpo. Temai, harga jimat ke jepat jenggi patba, bagian dan kam, ban wanra ia ke jingkala, bagian nyono ia kata ke sinsyar ke karar ke koi, bagian nyono ia kata ke kinong yalam, kinong nikmat, kiba syakri hak yau patba, bagian nyono syai kata ke seng kepada ni kinong rin, kiba scam kumula keren dari Vice President Jongga Party. Hati ni ki likely ki snap, nilala ban job lain kian sawut KMLA. UMP, but mentang la penkrek pat saya kena ke MDC election.
O kumadan kita on. Bagai jile jong the voice of the people party. Kita punya stream. Bagai jing job ke jing ke MP. Kalau nggak jing job ke quarter final. Bagun ke orang ni ke MEC ke semi final. Haswa begini pun ke final. Yang MLA election House Nam Agupra. O ngiru ngira ko abang pengkreakan. Abang ini hak panile yang kata final. Abang ini hak panile yang kata semi final. Ringkap baru pat ba ban pensyai ban pensnotu ya pat ba. Kumno keng ni chisong no hari ye. Kumno keng ni numlek ban pensyai ya pat ba. Kumno keng ni numlek ban keren di jagayo. Ni melahat ban rung si ki sem ki jompi. Ni don por ban wan ra ki kana lorni ki bari. Ban su haki yingi sen ki jompi ni shin ya garai ban kren haba shai haba ya snow baro ya ka tong ya ka jingmu ka jingi kum ki nangalam joga boys of the people party oh gitu kiba kento kiba rung ying rung sem kiba rung snong rung tau ban keno ya ka boys of the people party bagi ki nangalam kimno ban kren haba shai lari ngale shisha ya ka kaba sliu lani kaba bakala kran si hayawaha peni bak kijing pin shisha ke jompi banong ba ni kum ginangalam jonga boys of the people party ni shupin bit pata haba ni kran ni ke jing klub jonga sarkar haba ni kran ni ke jumba jonga sarkar ban ai ni jing shakri ni la pen ihu ya kita ki report ki ba ni yo naga por shakapor kadeling ba ki report ki kana summary ki prepare ki be to ye jimong jiman ba upat baru halani umma ye ke jindo upat ba halani usu to ye jihan arsuk ke kamai ke kaji hian arsuk ke khai ke pateng ba shisha upat ba usu to ba ke kamani kran kalau ke shisha yan haban lek namar kata rawan pateng kumno menta hari i ukna bau krekot nadu orang syong kelas 1, kelas 2, kelas 3 kapau pas matrik baru lepas matrik udang bedeng ban krekot ban puli pagi kedam di makamalo kumno ni orang teng si krekot di pau snem haba upen krek ialah jigen un hapano ubon minat bat ubatesta tengiru abang ni geleng kami ni pensidom melodi ban pensai upada non ni sutu bani dongkam ban pengkre ya kata ke jine kon ke jini katma ke jini ke ban kurup ya ke bor sinchar hagane ke jema ke jini ni kranji ke galinti ke lingkok baninya ni kranji ke galinti ke sup baninya ni je ke galinti ke etam ban si pensai ya ke jimot di jipekat yang patba kumno bangin la banwan ra ya kata ke jingla daga jing start ke jo patba daga jing pensong noren ke jo pat nei de ke jing shongshit namar ba kade ke por election bangi yo jiman boy shimet lani ni pada kemen bani soha oki patba be namar kata garau yin nom thai ban lek teleng ban pensai di patba kumno ni vice president manajang ke party ibalongru the chairman of the state election committee what hadin bangilas that banle janai yegi kam kum kata state election committee hagaban bishar ban tokit ban yek ban pensong norim ya nongin ai ke tiket na party ya nongin jit na ni constituency kamlong ka kam ka besuk kum tipat ba nomor bare hadin bakal airpra kala be keleng hadin begini job dompuram ya kan ke MP election only the smoke men kum ke party baga party kala ban pinki jimot ya ki long kami ki long pa ki kun sama kente bat shendrang bagini mi shakma ban troa ya li bagin ploy beli kitling korlem ya ke jatri limba ki constituency ki beper agar kum na ta por jong ke aimen sim kum ke party ni yo iru batandu kiri shim kabu kiba kwa banyak rung hagani ka party banyak swat kumno ban yola bangan yo tiket lam nagani ka party kata ka jinja hagi nugi seng perhai aba i baklan baro yang mare election kade ka jing start jong ngelam ban bisharken ki kita kemudian sisa kaji anggap ban syakri yang kejadian lima kata kesengsan putih nanti ki pat kita ki bayar tang ban yo la tunu ban sio tiket ban si job sok nama di semua tu menta la yo tiket no pra kaji job kalau bersuk
ketika kamram ke sini, ketika responsibility ke sini, nomor kita bangin hapan yang husiar, bangin mensyongship, bangin kerki, bangin wak janai. State election committee kala le janai mereka. Hindrai ni snoto kong ka party, ni jai tan ki brio. Ka state election committee ka snoto, ka state executive committee ka snoto, yo kumno re kumno. Habangila diet ke kini ki sampu parangut. Kibangila snote banai. Yo ni kum ihat lai. Yo kaya laga jimdip ke sini. Yo don kanu. Lali uno ketong ubaga parti ka jakrai. Penban hakini ki arbrai. Hagi jika linti isyam. Bakam ibek kerkomyak linti. Lali kadang kanu ke jimdip. Kabangin yo jimdip. Haga jingyak linti kum kita ki priu. Isnoto. Ya ke jingong priu ke betul ke beduna. Kabambiang la si shispa naga shispa. Day namar kata kau. Ila snodai. Ban pini. Ya ke tu ke kubor. Ban pun syai pada. Baka parti ke tingkai haladi. Ya ke bor. Kabalapan weng. Ya unuru kandidat wak hadi melapan benar. Kum ukurtong. Jong ke parti lada ke parti ke syen. Baka ta ke jingra ke jilesi. Kalapan pentut. Kalapan aidau ini boleh persyak ini. Lain kalapan wadau wak kejak. Yang kejian linti. Jangka pas kamtam habis keren yang nonglim. Jangka susah ke kanar kalau kuat. Bat bagi keren. Kumno bangin penskam yang keji long try. Yang kekidau kesyak. Dari nama kata kalami ke dua kubur. Baru kilingo. Kampak jijah ke history. Jong piseng san pertai. Bahadin melajak banjir. Ladapan pemerah bahaka parti kaong bandang la banweng. Kalong sisa kekam kabakra. Dari kumpul laong ke parti ke base of the people party kan dia ke parti ke baper lagi wepa kan kamle iki ke baper tidak balong ke bakra dari ban pinti kena baka jian nanti gini kan melang ke bapaka kamper lari ni sangat sideng ban Swa kuno ke jian di TV ke betnya ke kum ke jimu ke sini. Ko kipat tapi balai memang nyim kuasu ba kali ke kat ke pemerintah kandang bakla bangin toy kata tong ban warna ke jingla ban priok ke sisar ke khadar ke buku. Kini upat ba kilong kepa ke chabini ki maham ini yang pek nama baka parti ke lakan pinhapan de husiat ha yo don ki rishin ke bu yo don ki bri ke kuat ta men shin ke bu ya ke jingkhan jaga parti da pek ha haswa ba pun ai tiket yele yo ya ki application lani kita apply tiket na voice of the people party na kendang MDC kila sedang banwan nadu masindak ke MLA election hadir ke election ni lanang selai lanang bon kiwe parti hadu meta kempaka banpun penalut yegi kertong ni ada banpun penalut yegi kertong barok hagi ki atli ki district council na kendang election haka ni ke tayo niladak nila sedang napo smith haka kamar tarik haka bangi pinithu yagi tu ki ketong na east castles pada Shillong city nantam ben haka ni ngawan hapo giant hills haka kapra tarik ban pinithu yagi ketong arp tayo kibani kun nak hantai po JCDC ban nuntangi wan hangi nampak ni atli ke district ban ini ke sangut kuki pada angin lejak ban pinithu ban ikwa bu pada untek bagani ke jine ka bancanai ke juni ni kwa ru pada unsutu bakak banginan ya nanti kata kita tak kenal ai ke jine kata kepati kanang klaim kanang yobo kata ki jine kanang ni kum kinang lam jaga voice of the people party ni dah kuat nama kata tau balik ye ke AKI ke bencana balik ye ke AKI ke bengismu dikena ban buru ye ke AKI ke kedon ke ban penak malah kadang kedon ke cimpambian lesi ke cimpamyo i ke cini ke nono lesi ke cima nila penak lupa kila jina namar bangin kwa bakum ke parti in feed ya kipatba ko kipat tapi namar kata ni community maka Jimmy jaga voice of the people party. Kamu orang ke gentleman, ya ke jak beri ke sini. Bagani ke gentleman kamu nonton sipo.
ngendang hapan yahat linti nang ni syakma peace no tu apa pipek ni lat pathai tumor ya gajian linti jong kiwei kiseng san perfect kajimi to the voice of the people party kadai nama kiwei kiseng san perfect kila feel ya gajala gajimi hai babun kilian but halor katakan nungrin yen yahat bagi nembakala aga jiat linti gaji ko party ke batumai bana gaji syakri ke bajanai yo patba banon ra sai sini ke buram ya ke jakri bankin tiu ya ke yo ke ban pilai bet ya ki kam ki badai banjat lagalong ha ki shnong di thau lagalong ha ke district council lagalong ha ke sarkar julahi barokoi nilai namar kata nagoi ke jaga syakoi ke jaga ban pinshai ye ki patba ban pin smutu ye ki patba ban ki patba kimdei bandon ke jian tim wat kimdiat ru oh pi ini di sini dan di jikin to kam tam di bersya ini di shin kamu ban ong bakadon kata ke jika pat ke jika pra apa ke voice of the people party kam jidan kabukum kata nawi pi kata ke jika pat ke jika pra apa ke party kalau benar ke jing bamhun lagi dekat lagi circle lagi district lagi haka sengi porokoi nawan nitit bagata kadai bandon lagalong ka shnong katal lagalong ka yengesem lagalong ki committee balang lagalong ki committee shnong kam judan baong bagandon ka jinghun lang baro shispa naga shispa kila bandon ki kep bagami ka jimbamhun nai hey ka bangi ni don baong kalong hapreng ka jimbamhun nai ni buram bangi hapan buram ka rai ka jingi babon balang kata gari ka jinya linti jong voice of the people party banle janai yege bat hagani ke jinya kren ke jinya tai ke ji shimale ta naga state election committee ka state election committee onda kala pendat ya ka kamram ka pha iki keteng ka state executive committee paro mangi don naga state executive committee oh teng don ki beri opini ke sini apa ki phone le ya balai kumta balai bar den pilek kumta balai pilek kumta oh don pila beri ki jin ken tho ki jin ken nok ma mau bar den le marwai mohon ka VP kamdei ka seng marwai bar den kadan ka executive committee kadan ka state executive committee kadan ka state election committee kadan vice president kadan general secretary kadan joint secretary idan ka committee ngamla ban rai marwai kadai ka rai jaga committee tindrai jat bagade president ngapkin ko ka pop baro kijing kan tho baro halani kamle tama kamdon kum kata banong ke jile marwai lada kadai pagadon ngatai utau general secretary belong MP unsu snap ngatai kini beri kinong kikam kini ramba kini ki professor kinoi dai college kinoi dai nihu kimawan berpila so bata voice of the people party kim dan kamai dan naga party VPP ngarong epi kiwan ban ai ke jing syakri leng baga jing start ke jongki ke jing champagne ban no yung sinyang benai klem kmilti ban anong AAM kini kiri orang ba kita kum kini kinma laringi baklah ke jingat linti ke jini Dr. Karasyan ila itu yang ada di Islam prapu kembali hen nabi nado prapu mai kembali po mentakan Islam impat not banong ngalat tiplot yo ba arden nangit wala kata Islam kalaya ndai tempat hagili gisi kimarung si kisnong bitau hadian bagi snow nama kumbang ong ipi ka parti ka dele bria haba ka parti ka klan ka yopo don shibun kiriran ba kiri upa kuma timon mani gendo ini bagi ko aman pinaso ba ka voice of the people party haba ni itu bagi kiri upa kuma haba ni sham kuma bagi kiri brio kibadan de jintmu bani mi shakma ni kren sha lo ka si ke bani tong yang pek lada dimot ban pinaso baka voice of the people party tang bani o tiket nantang election naiwan pinaso bani kata kata ke bani la kren shai ni kren ri ino ndai la P1 ban pinaso ban klan ya ka party namar ka nongrim ka jongka namar ka thong ka jongka ni piang soba ipi dan di hukum kita dan di bantre ban pinaso namar ka sutu bakam don ka garanti dari kam don kata ka jing snow scam bangan yo tiket lagalong namta ke MP lagalong namta ke MDC dan pak hadir katukan ni kyong M ngila rai ngila perkat ngin pine sok bet namar kan nongrim ka bapaka pala
Dari setengah ni kan linti kepalaman pelak ya ke jat beriu. Dari setengah ni kan linti kepalaman ni pun persyak ya ke bangsa. Kepalaman rat ya ke jingkuk. Oh ngilarai ban penyeso. Tinggi kemungkinan ngalam ni piang apa penyerai ban penyeso ngamarkan nongrim bakatong juga parti. But on the get penyeso ki ni yo kita le shiphan kita hasenda jadi kita ngalam kat syabalai. Kat haduk wat jibriu kita pek. Kila ini hama lagi rensan bat kita bayar buat asenda juni dan kita pun semua ini jangan dapat hamo oh pet pin ai tiket rumah arti pin apan sian kalau long haduk kata ngaput kalau long bangin hak ban keren pat ba kum ginong yalam ban pin syai pat ba kenang bau pat ba unum artetin habu yi di kum kita gibril bangin hak banong oh pat ba kamut gitu kepada nasenda Jawa Arden kami ngelek keleng-keleng batin yo tiket baik nantaka NDC lani nantaka nunggu election ngilak ni hapan keren nawas nang John jing snutu jing Arden ada jimut diperkat bagi tei kelalik buat nasenda kenang bani yo tiket oh uta usamla belarung belalek nasenda bani keleng-keleng kei kebaca Habala snutu bandala banyo tiket ulamino barandolami ulet pat syaki pat ba syaki ta constituency bani tu ini pat ba bano ngala dan hasenda bau ba arden mentah nyo panai ngala ilut yo ba arden ubaden umlong ubriu pamlong nyo panai ki wahnya linti bani haba kilek semran syaki jilang kilek mentah bano ubriu pamlong apos ngam tam kini giromba tulis sembuhan yang hak cia linti kimpak mo tanong bagilah teblut yo barden nasi nei kita nyo prabna kile kiang kuno oh barden ngalale uday baka VPP hikum magalong kamsha ban le isnei ke betuk na kwa banyara ke betuk ubarden ukang na kwa ban pensyai gani kaksha bangale kena bagi pada ki betuk kin snoto Kinung syailan bagala ke Voice of the People Party kamkang bakam don ni kata jingtu ban merah di bentuk ni kwa ban ni kumiru balai ban rat ni jingduk ni kwa bagi pat bakin kelan nongkrong ni kwa bagi pat bakin yang bagi ke kedan balong riu rong ba ban haban ni krong menipan by the way menipan by kok menipan jira ban kawai hi ngasem ren ni kwa bakam dumta ni kwa ban rat ni jingduk nawar bagi dan ya ke jing smoke ya ke shisha iki pat ke bentuk Niyong kuno lebih kuat beli isnei ke beduk lani banyap ke beduk. Kapati kam syak bapin ai kok kubur ke betum kita gijine. Kapati kakang bapin ai kok kubur. Kapati kam kuat bapin ai sekilat patai kubur bapin yang ke beduk. Kadai ban kut tang bapin unongai bati bagi bapin ya ke jing yarap ka jengpi. Marta ko tipai bak don ke JPR aga jingat linti nang ta susu kinut wa bang tak sadagui kalian bado piliat badu pilai tu barben ti ni ke balong Katolik ndan caka aga Voice of the People Party noi kanut ki Katolik candidate ki baka party kala say aga ni ke NDC election kata kala yang saki bagum ke party nimdan ke jipekat nimdai kita ke berbuat niam lani ke berbuat ke kata ke snow ni wan ra ke jadru aga Voice of the People Party kidon ke badan ki balang ke per kidon ke badan palong Kristan du ki punya tiket nani pek ke nongem bat ke trang ke badan ban syakri ya ke jadru ke jene ke jibo play kalong shimat ko ki pat babi oh lada ke BJP ke penengkam ke RSS lada ke BJP ke kuat pelong ya ke India ke Hindu baru ni orang balai kiwan rakyat ke niam agak sensyar ke kadar balai ini persyak ke BJP nama bakat don ke citmu ban pengkela ya ke India ke Hindu kak pahang ni pat ni kuat ban rakyat ini komperkat di ban penpat pentra ya ke jat meriu oh tipat babi Dei nama kata kadau ni kwa bapi penung saya lampaklah ketika kamram ke jipan yai pengemau pat ba nakapor syakapor ning baki jilang kiko bakum kini habashai banyanong bapindai ban syai lampaklah nagani ka linti ke bapi perjit banai ke jing bersang ban persang ya ke Voice of the People Party ni so temat kat sabangelet ni so tu tipat ba kiskem banai ke jingkesan ya ke Voice of the People Party hoi
Swak MP, Tiang Buno Ngatrai PIS no, Kumnore Kren the voice of the People Party. Shano Pigan job the voice of the People Party. Tang Saungut ki MLA, UNDC Kindon, Kinong Train Kindon, Kamtam Shechat Say, O Kilat Mi, Hakilat Patai Kubor, Banong Bangin Mla, Ban Poi, Shino, and Rain a job. Hadu Lipo Artillery constituency, Nagi Lipo Ability constituency, Kani bor ke jauh pada, kani start ke jauh pada, Bakataga mi nagi Toishitom, Jumi Nagaram to the voice of the People Party, Banten Shai, Banten Sloto Eki, Nagapor, Shagapor, Yagaiga Kamram ke Jotikum di pada, Kaiga Bentar ke Jogi pada, Banonra Yaga Jigla, Kumu bagi pada, Kinoni kataga bor, Lima ke bor ke Jogi, Banonra Yaga Jigla, Bat Shishau pada, Ula start, Ula pri, Yagana, Hagani ke MP election, Nila yo adu Sanpo Santam naga Shispa, Kinong Kershan, Hagani Kasi Jantia, Hagani ke MP election kepada dia. Nama kita kumka parti ni buat thong menta. Bahkan ni NDC ni persang ban pensu tho ini patpa. Mana ke sanpusan tam naga sispa ke jingershan kan kiu sikan nyopo naga sispa. Lagi nang song diberi i sisa yang kata ke jinsu tho bagi dan kambalan ra ya ke jingela. Kanong sisyakan kumba kita kibaong baka PPP kala job dan buram haka quarter final ngin job kam dan buram shushu haka semi final bat ngin pentingna bangin ra ay katong haka taka final kabalong kataka snem bangin ikonik MLA election bat hangta ken upat ba unpek untmi ya ka voice of the People Party unsang ban tho ban wo ban bisari ka linti ya tetungi nai mentangi dan don ka linti jong ting pen kre kumno pin bisar no ini habang idang don ka linti jong tma nimpat boy ha ka maran tma kumno pin penran no ini habang impat rung aina ini mar ka daw bangin the rung ni maran tma bangin le ya ka we ka tma ha ka we ka tma but onda ni le ka tma onda ni le jet bangin le ka tma sapek kumno ken kata ka jia linti jong voice of the People Party ni kwa na mar ka daw ipi pat ki wan ni but pin so to lem ya ka jet bangin borokoi but pin don pentale makani ka jia jong ka voice of the People Party namar ka ni ka sing ka bala sing halor ka nongrim bangi slow ka sur ka jogo patpa balai ni ay ka teng ka voice of the People Party namar ni slow to kadon ka ting trang kadon ka ting angrot kadon ka sur ka ba trang na lew patpa bangi don kam no banyo ya ka sinshar ka khadar ka khut ka ba light na ka bamsa ka ba light na ka pechiang ka ba non ra ya ka roi ka par kat kum ka jilong jamani ka ri ka ba e ka ba play ula kerpu oh dan di persamban wa ni aru wa dia ka kerteng juga parti kibong oh ki ai kerteng the voice of the People Party kasur ju pada mentah kam dei shu pek si habajit candidate ladai ban jit bet how pada oh ko ki pada atau in one jit candidate hang ni po yo langsi hapne upat ba di hajar kata kami ke kambit ladang ini le kapri panaman pintulun wat kami kikam kasur bejo pada kalau bayin yo ya sinshar ka khanar ka bukut kasur bejo pada kalau ban le persya ka bangsa kasur bejo pada kalau ban rating khong ya jiduk banwan ra ya jisyan ka thong ka ji kinagalam kali ban urlong ya kata daga ji start ka ji shampang ka ji nangkum ban pintulun ni kikam dai naman kata raw ni dale rintiken lana mentangan anuksa tangan mar bagade kata ka parti kabari ka surjung pai ba ngin rai bangin pen menapai ba bahkan dan ke cie kertong hayau langsti haya sniyo ko patum gani baro ki parti kin tha ye kin nong kersan di jengki hayau langsti menau ki mer le pan tiket kandon ka jingtul mar ka ba kraw ha ka ba kut ni nomlah ban rai atau kata kambe ke kambit pengen rai tiket ang ne po yo langsti atau kita tak kena manusia ini kinaram kumu pengilek janai ya kita kikam bagi kita kijipin telur ni kikam nama kita kamla nama sok mencipnya semua jumor lagi penuan jumor ini kerteng juga parti bagi kita kikam di bagi mitra itu kinaram kapais of the People Party ketika surga jauh pada kabau pada utrang banyo kakamlam jadi kinaram kadai ban traikam ban penolong ya kata kaji terang jauh pada ko kipat babi jangan nama tangannya penai Kersan kapaklain de JP hangani ka election MDC odon sipun di kam di baga district council kadai benne hangtai min lek ban pindek berhenti aga por ke bangangalong CM apa district council tanga po andriu benai
Kipai ba nong rat timak. Ya ka jing terpu. Balai kipai ba nong yo ki yo ba arden. Balai kipai ba nong rat ki yo ba arden hu mentah. Balai kini gitu tiba mak di jitre di juga kemusian. Ngambil dongkam ban puturoi. Kajimi kipai ba jong tinong yo tinong rat ban penpau persya. Hang tu por. Badan kita temu ban penklemnya. Bagi bawan ongnya wat hiar siki. Kampat dicakat aga history jong kejelami karya bau patba unuan borong wahyar suki atau lalu patba umat yang iji syekri kiba janai kiba syan unuan ban pelupor banong wahyar suki mereka ong kabor kamsyong apiku kipat babi itai long ijing pendemau hendrai mentah nawar mawajang collection nawar kita kiwai kisau bau patba undang bilik kedua mentah oh lajan kut kan merusnam mentah kabat kisong umarak halum dan syuk kiong bertinile ban khangla ya 4 kilo ngai kendo iginong rek pagi ni kisi kiong umarak dan syuk tiba halum hana kata ka diskonsil ka ban khang ya kata 4 kilo wei balik di marak mentah kini dia nomor bala chan election pi ka kubor kay gijing persang tang kimut ban syupin kami. Oh kami ke election ngilapan kre apa nilai election hana ka seng kongres kaweng jing kersyano nak isi pelayanan nak NPP atau ngindang bi namar na ka diga kamram jigi banyai pentemau yigi paita bangindai ban syak pendi nagapor syakapor hana ka diga isi bentau pelayanan nak NPP ka persya ya ka jile juga sarkar hagai bakata ka invest Meghalaya agency lani ka jitmu juga sarkar ban turuk jaka ban sim jaka li bakata ka investment policy ko pipat ba ngikuat nomor kata kadawi hi babin sloto babin besok ban syak pendi nan ni syakma kabayas of the people party kan hidai pipat ba babin dik ban bishar ya ka GFR hapre upukni baga tingap kalong gigi ke basosi lada printip ya ka GFR hapre upukni baga tingap kay ke baca ke kana ke balik tu ke balik tu haka pawal esok habang ni ke pukni ke i najrong banwat bam kali i day kun belang bak kalasum ban rak i day kun belang kadai ketingap mantai namar bagai baga pukni kala rak i kun belang ketingap ka hiar ke kuruk ke kemi sendon ban rak kata gari ke GFR bak kumki paita ini ban snoto warga kini ki bor kini ki bawan singi ban pin snoto kini ban snoto syai bo paita ondei ubabi maunum tit ya ka bor ka GFR hapre ka sarkar jua ka GFR hapre district council ki bor senang ki bangidan ki bor hima ki dane lagi jong ki bor ki bagi kentrai namar ka voice of the people party kan yai pin snoto jangai ki paita aga jia dinti bagi paita hari ki kenum sah ka umdum bagi tit ka GFR nagoi ka bor syagoi pat ka bor kidan ki persan man pin snoto baga voice of the people party ka ko ban pindono ay daga siksidu kindan nagoi pa kanyai tang ban pentami upai ba hado belaji snow katang yang gereng sampai ba bayila keren bangin pendono ay kata dis ya kata ka siksidu nenge keren bangi kon kampung ka sarkar jua ya kata ka artikel kabak kerpang kabak kiwi ki jua kiyo bangi dia daya lidi neki anjong ka sarkar India minta kita pun di cabinet habis tingko bagi sarkar India lalu dipai kat siapa dipai ngalah jukran ni kata bunsin hang ni po yo maira ngalah jukran bunsin hang ni ke jaga yang kata ke artikel lifespan yo poi ke bagi ni ko ke kendon anja bekerpang ke bagi daya ni ki anjong ke sarkar India kampat dan watang sisindu banong bagi keren AA siapa kata ke siksini hendrai namaru kini Jibril kini shifting tap
yang the voice of the people party namar bakal rukun perkat jung pat ba kalayas no bagi nalam jung voice of the people party dan kam ban pensno thu baglai iki pat ba katma ban ta kalong hapring gitu ki bakwa ban yalam baglai yu pat ba but the voice of the people party ka bakwa ban pensyai ke jimot perkat yu pat ba ban yalam bagal jika ba back ka ban ni thu nam tagari bakal jan dari mata ko ki pat ba nasiban ban ong tang kani yaine agani ke jisno thu ko jati yaine agani ke thong ko phi don rengka kan ni kinang bangin job don from yagani ke MDC election और abangi sei ki kertong ki jini kinum dei bandan ni kita ki personal agenda ki jati leni ke thong simet ke jati kam dei bandan ni la kren sai kum ka party kini ban rabe tangi ke thong jo ka party bangin pendak kumbaga parti ke hikai bat ke patha iki wei po wei pertong kumbaga parti ke sei udei ban slutu shai ngila pen slutu shai ka ei ka kamram ke ju kum MDC umat syaji haki pai ba limbaga seng ka voice of the people party ka voice of the people party ke dami ke thong kambe ke thong shime dege ke thong ju party banwan ra e ke jikla haga ke ri ka ei ne ke ji tengenge bagi pat ba hagan ni rui gaji kinang ngam sisu yeledi kinang pai sedang kinang pai sekamon namal nganong ibi banyala mega jet mriu wala ni ni jet bergo ber pat kam no besuk nama kam don tangawi besuk ndai kam ni bakwa banyalam dan kiwir ki bakwa banyalam bagla yo pat ba dan ki ki wanra khubor sniu hapde pat ba tela pat ba uliat no haki bakum kita kandang ke jima ke bakwa kumangal keren smith ngal keren na po yaw mo siang ngasih pindamawi ke jia linti ke jo Moses habu yalam Moses udah utau nongalam jadi kon Israel ke bau play ule jia nado barang kayu lateng kayu ula de banyak nama la kayu ke por ke bau sim paru la ai ke hukum beriban pinyak lagi kun sembrang paro berakha lagi ke Hebrew mereka penin yaw Moses daga tiga jobre ula long ukons im ula yo ban shong ban im ban bam haga yins im ban ude ban shimti pateng yaga kets im komu tau kons im nei na marga ji hikai ke kri kala rung hau utip ko umde u Egypt utip ko u Hebrew namang taga minsim nang taga jat mendriu kadang banan dola ramba kai ke mitip ula mi ban yakal shaba baula i ba ukinja Egypt ula shock you para Hebrew ula pet sekadiang kat sekamon kemensin ke pelu apa i bau doa usnam itu usah tati ula penihat you tahu kerja Egypt kepai kepor ba ono minyak ka yang sebab dan ki para Hebrew ki boleh nya ki boleh krek boleh shock para maki ula lekpan seneng barang tamdei ku di sipara kai ke jimi kita utau wei boleh bandai wang kuno wang wei bopo ina banong sensyaru jungi memang kan peniak no aku babe peniak itu Egypt menen lakin tak ikon Israel yang Moses ubang play una say ban yalam bagan pelak iki negeri Egypt bagan penpoi iki syaka negeri juga jikulang bagan poi ke por nelayan limci haka negeri kau bau play lo pai Moses banjik karawut negi karajat ikon Israel balik sintiak yang kata negeri kanan kari ke betul tak dut bagangap ban pek kalong kumno kata negeri ke kendau kalong kumno ke babhana ke basniu ke basisok ni ke balingki ki beri ke basyong tu ki betul ni ke baklan nanti ki syong lagi ying jan nagi ying ki balas shnabha lagi kut ki baskan na ki karut shipawut apa ki wan pai ki penduk mensim yu pai ba ki pensyak ting yu pai ba ki ai ke kumor ke basniu yu pai ba but arwut hukalat badu Joshua ki ong yang ini le cetai no ni soto kali ke ri ke bau play ai kay ke baca kalau mi kecinya kenat hapde utau pai ba bau tau pai ba lo penyambalan temau yang Joshua badu hukalat but ki lumru banong yang ini jino do no alam maka jaga jo Moses kay ke baca kali kalau pinbitari play katu ke pateng bendriu ke bami dari Egypt kam simaya laban poi sikari jika jingkulan do play lo keluar iki kau wei kam simaya yo balek baro kala yak agari klau deitan itu di bakha agari klau rengka bau kalet bau Joshua kala yo balek sikari bau play lo keluar nanong ibu kita mau ko kipat ba lari ni bakla kum kipat ba
haka ji sha pencil tu ni yo ini kumor ke smil ni jiet ban yang persya ya kan linti ke baik ke ko ke ni yon ban troai karon ke jima ke bakrau ya kari bani ke chat ni ngani ba chat ni ke jikan slow tu ya kan ke dia linti ke ji haka ni ke por ke bumta uplayon kur ku ya pi iwe ngati box sai sen yang ini pai chiki shlong di kau dan jin kut jibut kabat tumai banan pun scam melody bayan ai ke jin kersan ke kan ya ke voice of the people party ngam tip udah wei to candidate hendai ke party ke rai ke party ke penitu oh smotna tipu ki candidate ke gentles agni kisni nama si gentles ki constituency ki kamret ke ji keduk beliau ke kam suk banyangi di constituency ki rakyat hawa ki keduk iki pada hawa ki wer ban kersan oh ki pada dong ngem pin don kam ban wer ngila da ban rai lupa ban ai ke ji kersan ya pra oh ngi sung yo men sim ke ngi kertong oh kata ka ba ai men sim ni dan di orang yang hari ni sini bareng community ban job ka nomot na kali ka arpun rayot ka ba pisay na ki HDC ban arpun rayot ka ba pisay na po HDC ngong community job arpun ray na arpun ray kata ka di community ke jemi bagi yo ini job ka ba tombrom nomor 4 ba nanta usno po ya ka tong baru i ya kata ka division ka bangidan nanta ka ri ban nanta ka chat meri tengah ko ama punya lecture ki shlong di tau lecture bari masam on yamta topi nginum paka ngin persang ya ka voice of the people party but is the charity on the bentuk hati ka bor bagian ai ka jing sinshar bagian syakri ini banar kit bok ko ipi bagi yo e ka ka pa ka ba kya banar jimri ka kabu banai kublai senen tumai bagi Christmas plus sukama kamen ka bangingin yo sai sin ban mai ya ka jingin bagan taman sen ka jingin ka jire ka jing moblai rai ka bor bagi la shisha ban ya ka ta linti ban ya ka ta linti ka ka jing khot ka jemu bagi syakri ya gari bari ka jadre ublai on kun ku yepi ba kublai shibon kublai shi hajamu yepi iwe to kublai shibune ya ibaran ya kita gijingkan jongpi ba pila pensai hakmat jongi lang pailang bar hagani kapo te nasmo ban ai kublai kerpange ya pi giru paiba bro ba pila sha stom wat lakade ka singyo kapor ka kerki le pila sha stom masnam ya kini gijing pensai na kalian jong nongelam jong parti kunjuru na kabanta kani kapor melayo man penitu sepi ya kini saud kirang yale na kabanta kani ke election MC ke Banwan yang soban ai kublai ya baro ki nong yalam jong ke parti na ki konsumsi ki baper ki nong yalam ki bawan mang tina Shillong khartam ya Jerman jong ke election committee baderu vice president jong parti Dr. Karachen ibla dan bentalang hagani kapor bat kunjuru ya presiden maramba gedang sidakkan iba ardan milal basomoy tengah soban ai kublai klumlang ya baro hagani kapor bat apan benas don bagani gejing yalang gejongi hagani kapor kalawai